en Jésus aujourd'hui même, car demain pourrait être trop tard. Ni dara Allah akase baya bedoika, ni sona ma akase baya bedoika, se baya bedo. Le grand maestro Emmanuel, ni dara Yesula. Balima ni sona nema bedoika. Minu daranela kasoro onye mane Yesu kumana ako oluye duwade ya izai duwade uagari jarai duwade Emmanuel iye duwade chrétien humain oluye duwade. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Da Yesula, inagisi, da Yesula.